darah tak mengalir keluar, mati. Itu yang punca banyak kita kerja sembelih, dia berdiri kan. Punca dia sebab urat darah, kita tak jaga. Jadi elemen asas ni kita kena bagi bantuan kepada, ataupun dia bagi, lepas kita sembelih tu first aid dia check dulu urat darah tu. Kalau sumbat, tarik cepat-cepat potong. Sebab tu orang yang sembelih ni kena ada 2-3 bilah kat pinggang. Pisau sembelih satu besar, kemudian yang kecil-kecil je, apa dia? Kalau urat darah disumbat, tarik urat darah tu, potong lagi sekali. Walaupun terpotong. Apa sebab? Kita bagi bantuan, first aid kita bagi cepat-cepat. Disebut dalam kitab fiqh. Uruf ni segera lakukan. Terus buat. Sebab tu saya pesan, kita jangan tinggal tuan. Dah sembelih tu kita cek dulu. Banyak boleh kan?